Don Ketua Don alah lagi durung jadi siji emane setengah mati jaluk kalung dituruti jaluk gelang diupah selalu disayang-sayang gawe hati penasaran majikan ini Mi siapa Mi? Boktuan Akila sekian wis dadi Boktuan Akila arang-arang ditonggoni Bos Galon boro-boro turu bareng boktuane peli sayang boktuane peli mandi boktuane peli sayang boktuane peli boktuane jura boktuane azura boktuane azura boktuane azura boktuane azura terima kasih ajak menang Bos Galon boktuane azura boktuane azura boktuane azura boktuane Akila boktuane azura Bos Galon boktuane Meli wong rumah tangga beli kudu ketekan bati yen wis ora suka balik aku ning wong tua Bos Galon boktuane Akila kula gak ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyangka Bos Galon larani ayo Bos Galon 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 arah boktuan azura majikan tua majikan tua majikan tua majikan tua siji mati kawin majikan tua majikan tua ora doya obat majikan tua ayo Mimi apa ini Nokila Senokila iya bos telepon uang rumah tangga beli kudu tekan bati yen wis ora suka antara kening wong tua Nanang bocah ganteng kula gak ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi aja nyiksa kula ora sanggup nyandang larane atine lara pikirane lara segala galane boktuane Kila lagi durung Boktuane Azura Boktuane Azura boktuane azura Boktuane Azura Boktuane Azura Pagen kami boro-boro Boktuane Azura Bos Galon turu bareng Boktuane Azura kaya wong wis ora iya bersiksa rasane bakti Bos kakang Galon pengen Bos Galon Bos Galon terima kasih terima kasih buat keluarga besar Ibu Hajar.